Yes Kiba thamai Kibang yo mentah kasih gilong san punyo. Nagini kisan punyo hapo East Coast Hills kidon lai pulai. Ar gidei napo Armed Forces but lai kuwei gidei nakiwei kuwei. West Garo Hills lai Ribhoi District iwei. West Jaintia Hills iwei. West Coast Hills katnyo. East Garo Hills R. Kikis kiba thamai. O kikis kiba long active. Hadu mentah kasih kilong khandai spa Andre Pulai. Pada kini khandai spa Andre Pulai. Sun spa khandai kihap po East Coast Hills. Lai spa nyo punriu kidei na kiwei. But Arspa Arpulai kidei naki Armed Forces, Paramilitary Forces. West Khasi Hills Katpra, Southwest Khasi Hills Iwei, Ribhoi Khandai Puar, West Jaintia Hills Sun, East Jaintia Hills Pra, West Garo Hills Arspa Arpui, Southwest Garo Hills South, South Garo Hills R, East Garo Hills Lai, North Garo Hills Shipo. Kiba recover mentaksi baro kilong khat khandai. But nakini khat khandai West Khasi Hills R, West Garo Hills Iwei, Ribhoi Shipo, West Jaintia Hills Iwei, East Khasi Hills Sun. Baru kiba recover kilong New Spa South Khandai. Sun punyo teli ki kies kiba thamai. East Khasi Hills kidon lai pulai. Na kini ki lai pulai. R kidei na po Armed Forces, Paramilitary Forces. New random sampling na po Clio. Khat R random sampling na po Fortran. Kha random sampling na po Anjali. Iwei random sampling na po Police Bazaar. Iwei day returning. Iwei patient na po Ganesh Das. But Iwei patient na po Woodland Hospital. West Garo Hills Lai kini Armed Forces, Paramilitary Force. West Jaintia Hills Iwei kini patient ibadai na po RPHS Hospital. Ribhoi Iwei idai returning. West Khasi Hills Khadnyo gidai na po Shalang random testing. East Garo Hills R Baro R ki returning. Total active case hapo state hadu mentah. Na kiriu padba kamu civilian nilong Sanspa Prapulai. Bad na military paramilitary force kilong Laispa Prapo. Kini fingi ong ba namar hapor bong iyo sa ningkong hapor bong gitu iwei sa ningkong. Arngot gitu gide giba yo lesir nimang mo. Na gitu gi bang nilai testing yo hadu lai prangot nama kili teaching tit na to dukan ni. Jadi kata ngimna panong ngidang le contact tracing tambak kei ke bang isau tu. Kalong ba kibun mah gini kali kit mar gibawan kiba ya kini kimar kipenha hang tu hapo Clio hajang Clio mo tigi jaka te dei na kata kadau ba ha ka jinge wan jong kini ki banapo Assam ki driver ki handyman na kinang te le si kadai nang tu ba kiabet kini bere kili trace po yo kili trace plus baja kili trace keleng kia kendu iki breu te kim dengi kamas la ong kan fusin ru dengi kamas o kim le kita ni ong man follow iki protocol bon ki bambut e kata ni ong ba maintain ni physical distancing ya kata ro kim kwa ban le de na kata kasawan gum ni
แต่kawan kum ni ka ora ka jing ya berkhot kan dah kawan kum ni pada pihak kontin pihak khang pihak ka ora ka jing sosi kawan rai ka jing perking but ka ora ya ka jing khang pada ya kitu ki jaka ki badan tu